Vauthla ni somni pali Melbourne enpui buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chebe ule tual chung chanchin ngai thla ang Victoria State sunga moi ton na mas chu bazar na avu angai to lawanga taxi public transport aids care le damdoina ero lavwa turani inleng ni khata mi za thleng anei thei to a pona mi za ni thleng pun khom thei ani bok Australia Football League AFL chu seat za somsari panga in an entheyang office zongzong po hon ni in pangai taka na tho thei ani le ta Melbourne Mizo de chuan thei ang tokin Myanmar mi puite tan kongzo le CDM thlopna tetelin tongtai na tenen sipei sarkar do ve zelane Harsatna kara Mizoram mi puiten Myanmar rawtna ten lo thlamuan le poi som dana Melbourne Mizo Association Media ten lom thu an soi ram chung chanchin Australia rama cheng mek Myanmar mi te chu an visa po sei sak an ni tur thu rel ani to a reilo te a chiang zo ka puan ani ang Australia mi pahni chu Myanmar yangun khopuya tlo ho phal lovin an chen nei na hren an ne Sydney tia hriatlar New South Wales huam chunga nasataka tuyalena wangin school zani somriat chuang khar ani to Rampon chanchin Voice of America tarlandanin European Union ram somni pasari intel khom te chuan Myanmar junta February ni khata military coup a innam noi mi som pakhat te sanction na tur an pomfel to European Union's Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan mi som pakhat sanction na tur an ti fel to thu puangin German Foreign Minister Heiko Maas po in European Union in sanction kan lek na tur hi Myanmar mi puite ti nat emaw hrimnan nilovin kholaya mi puite nun na dim hlek lova tual thana in nam noi te shem na tur ani zoke ati China in Philippines chung South China Sea long zani somni ngot an hunga Philippines an lom lo hle Philippines chuan Sunday China in an huam chin South China Sea Chinese longlian zani somni ngot mai an hung le veivak velin maritime rights apalzam ani ti an hriatira Philippines Coast Guard te chuan Chinese Maritime Militia personnel te enkawl zani somni vessel chu March ni sari atangkhan Whitsun Reef Manila in Julian Philippe Reef anti che vela an mu The Philippine military hian ama in huamchin anmani huamchin South China Sea maritime patrols le air patrol an nei thina Philippines sipaite an tlanchia don lo thu arevalo hian asoi China Foreign Ministry in engma thu chhuat nei lo ma se International Tribunal chuan sangni somparuka China in South China Sea za asum kwa kan ta ani anti chu an pompui lo ani Myanmar atanga Mizoram rawtlan chungchanga Chief Minister ko March ni somni pani thochan ni khan Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan Myanmar rawtlan te chungchanga Voice of America News VOA Washington DC nen inkomin USA Chin Church leaders tenen inkomnan nei bok Chief Minister chuan Myanmar ram chu thlamuang taka mipuin nun ral muang le nun phungpa ngaya an le thei adu sak thu le be sei thu asoya tuna boina anto awanga sahimna zonga Mizoram ron lutte lo tuam hlom chu kan mishing pui an ni na atanga kan ti ngei tur ani thu asoi boka hemi chungchanga hian sarkar lai puya po thu thlenin Delhi apply atir thu te asoya chuti rol chuan rampani in lai chin na chu sarkar lai pui chan ani awangin state malin adu thuwa rom hon na siam thei thil ani lo thu a shil bok Chief Minister hian Amani Khan Pizin Marong National League for Democracy sarkar na hnuai Union Minister of Foreign Affairs chal tu nen an lo in kom to bokane
Chief Minister Ayu in Mipoimo ten Myanmar Buaina Chungchanga Joint Secretary Ministry of Foreign Affairs enkawl March ni somni pani tlai khan Chief Minister Puzoram Thanga Ayu in Pu H Rammoya State Planning Board Vice Chairman Pu K Vanalvena MP Rajya Sabha le Pu Rosang Zola MNF President Advisor Tetsuan Joint Secretary Ministry of Foreign Affairs Myanmar and Bangladesh Changtu BM Smita Chu Apisa an hua Tunlai Myanmar Ramchung Politics Borak in Lumlet Mek le Mizorama Myanmar Ral Tlan Lo Lut te Chungchang te Mizoram Chimlam Atanga Sitwe Longchol na Muntur Kongpui Atlang Thoi Theina Tur Chungchang te an Soipui Chief Minister IO Team Tetsuan Joint Secretary and Komna Hian Mizoram Sarkar le Mizomi Pui te du ber chu Myanmar remna le muanna thuaya thisen chuana le poisoi lo te nun na lak sak hiti top ania Myanmar ram mi pui te du dan ang taka an rama mi pui ro rel na democracy tundin hi ani antia heti rual hian sipai sarkar ti du da na laka in hum him na zonga India ram ron bel tu te hi Myanmar ramaral mon ma chuan tuma thon kir lo ni se alo lut te chu chen na tur le ei tur anmo angte India sarkar in ngai to sakse ti hi kan ngen na ani ti in an thlenani Sarkar lai pui in India ram tan le abik takin Northeast mi pui te mason na tura sum tam tak se nga rom han na akal pui mek Act East Policy hi Myanmar Buaina Chungchanga India Sarkar Policy a fulo chuan lo cham vek thei ani ti te Northeast State zongzong te kot chwa poimo ni tur longtlai sitwe seaport kongpui lai mek chu a hlo thlin ngei na tur kong dap atul thu te PBM Smita hi an soipui bokani March ni som pakwa khan Mizo Zirlai Pol hnuai hnuai tlomai Pol Shang Intel Khomte MZP Pump NGO United MZE le MDM Changho te chuan chopchil takin ron rela Myanmar Ral Tlante Pola Vebur Khonna Street Concert and Buat Sai kan unaw himna zonga thlabar taka ron tlan chhia te hi Mizo takin kan lo kuang ko in kan tran pui don ani anti a Myanmar Ral Tlan unaw te tran puina mobile charity concert hi zingdar somle chanve atangin aizol chimlam sikul pui kon le aizol marlam atangin group ni a thenin ve bur khonna street concert nei ani a chimlam zara MZP General Headquarters Financial Secretary Pumang te le marlam zara MZP Assistant General Secretary Pu Lalmon puya ten an hova MZP President Swan Sikupi Kona Tutsa Soin Program Chanani Mipuiten an Kongai na le Lainat Nan Lantira Aro Pui le Myanmar ram buaina chuan zialam alapan theilowa khotin deuh thua kongan la zo renga an la in kap renga in soi sakna le in ru bo ala zol so bok CRPH Federal Army te po in ram an la duai to a US le Trangwal Pol te po in nai taka an ron thli thlai mek bokane tahan satrom Mizo nula yanguna na thoka lian zuali chu sipain anin hnuai NGO office an suam nu in akong khar an ron kika a laulu tu tlan chua atum na lama a chen na in chonga na atang chuan atlalum ti chu kan hria thei chunani Tren khathung chuan alua silaya ka pin an the thla ti an boka ma zuale hi an khwa satrom panpui ni in nimin khan mitui tam tak nen bui le mane BBC journalist pakhat ongtura chu mipui nuar le kongzo tu ten ramdang inrol tura an ngena wangin nithum nuwa chwa zalen ani ongtura hi nipido court pona report appelai chu uniform halo sipai lamin an mana thochan ni khan a chwa thu BBC chuan puang Japan sarkar zara Myanmar chuan internet mantur aneta sipai te hian internet omlo awangin thimzinga poikhoi an ching thrina tuna chuan mipuiten internet mantur an neita hi alom hle Shan State Marlama March ni somni pani Zing Khan KIA chuan sipayon kaltur lo changin an lambuna sipai lam an thitam le ti shia dane KNU chuan minong laing le apol ten March ni somni pasaria tanmaro day lompui tura an somna chu an nol
Karen Rama Burma sipai omte eitur phur motor chu KNU sipai ten kong laka lolam bunin antan an hui vek ti thu hriat ani bufai ibzasari baka tel bur thanem takle bin te atela KNU chuan current state chunga Burma sipai omte silai nena an ka mai baka in supply thelo turin kong zong zong dan cha veka ril tram le dangrova da an tum thu an soi Burma ram buana awanga mipui en humhim na zonga ral tlan mi sang khat te chu Thailand ram rishula om KNU sipai te chuan an camp lama an lo humhim ti hriat ane ong pan khotlangwal chuan sipai pali le police te athi chil anu cha donin he tlangwal huai sen tak hian thi chil man a ome ati Wayne Khan Yangon Khopui Township Shangshanga Kongzo an man mi zasari chuang te chu insane jail atanga chwa an ni thu hriat ani tukina tang an chwa te hi ton thla ni ni le ni thuma Yangon Khopuya Kongzo an man mi then khat te an ni thu don ani Sipa in February ni khada tanga March ni somni pani thlenga politician journalist zirlai le mi pui an man to chu mi sangni zaruk somriat pani ania chungzinga chuan thu boy siam sak mi sangni zathum le pani anomni in AAPP chuan atarlang Australia Mizo News NPI Buta